Mema obi bia kwa ba e de ba emergency Ghana TV eso enenso ye da twede amponya kokwase so de enenso ache ye na ene story aye saka e wo fidem hasen ye sister bi e de nasem abedai Oheneni e wo Sompa TV na sem o de ba ni se one be me bi edi nhyiemu na nyinsen abemu sisi ane be ma no enye na adwen se obe take full responsibility ewo akola no so eni nti odi ababe dan ye say ye moa no nti busia kame ho ena ye ko ni nhwe video no emra sisi a share so be subscribe na wa like na wa drop comment so ewo comment section as ye ko ni nhwe video. Yes, number 1 bene wa Emmanuel aya monkata na nimu mayen monkata bene wa nimu mayen na sam no ye sensitive abai wa fe pa we di abram pa nwale ya nkam de ne man ne ho fese hina man bene wa free ba ye enkran wan wa ba ne kuradu Benjamin Boaten izu abusua kuom Benjamin abusua no ono so ka ho wanu no agina da kam what Odenko mambre wa ete say unkata na ni Kevin katak me bana ni mami what is say mami pacho me huye yo ba iso aye Bible Quran ye bi focus ya kasa precaution abobodu ane cross kodi opede yen e pacho me pe Bible o kon ya sole me ko matedis yo Kristo nti ya dish nyona be ka kire no abrampa ka se ne ho fenti u kaguna sum ya dish o de yi ba lebi Maledi was Santia wedi e Nkomo de mo wanze no wo kwa sole ne nan me ko asori beble so ka ho wo kwa sole ni bebre ebi nso ne de he mitime ko SD mitime ko Methodist na mitime ko Pentecost aredi Mama mani wonam na wo soso ahohom ne hwe me be me ko bia ne asola me ko okay fansani fato Bible no so e bodi eye me bene wa Emmanuela eya me bene wa Emmanuela me sada Bible so me sada Bible so asema me bekan so asema me bekan eya no kre ni nitro onyame boa me Oda man bene wa sembe na ade abeda o ma ipa show me we secondary school me tubata ko nkanai senka me wankasa ofri he me kasa de me fite chiman tachima fie ipa show de bi me wona kura e kura ben ase ye frɛ ho ayi man bene wa no krom di tachima de wona man ho eti ewo on se tachima ye wo Nkransa road ye wo Kintampo road ye wo Sunyai road e bia Kintampo road no kwa nkura wo ho Kintampo road di a wo betwa se obodom sa no bo ase jema ene ekona hina sa kwan no so hina ofri metana baby a yefro ho amoma amoma assemblyman misantwi honorable baby obi amechia no ndio yenkwe me pa show me fra mama amoma me we secondary school me tubata se me kwankanan na makopi bibia bi ko ye fie ya chini ya nimne bi ni ho ti me ya ma nwe se me tubata ye ntafo so ba ne bema etu wo ta me ya mboa wana e pani ono na epanyi na me kakra nti me friend ka kire ne se mensu ela mensu so mensu bye me friend ka kire ne se na tadi e pesu su no onhume kasa me friend ka kire ne se me pese me ntu kwan emra ane na me mepe bibi nye na me so ma we secondary school na bia mo kakra wo ha na me ma me beti me dia so me so na matoa so nti me ko kra Emmanuel Ajay minu ane da pio wada kiosum ti me kwa no wo ni fiewura na ono omote no na omoso edan mu se nkran so dan no be free porch ho na no wako bedroom ti nunu dwa na maseme kete beje ko ti bra ti me nanti ya ko pe adwuma e wo Piota factory ko ti tissue bra na mfa ti me kwa no mo se Piota factory mo ba bi o moda nti na e wo se me nkoda nti na me koda na ye no adwuma no na mo ye de yen ye twa nsuo e wo Piota factory ti na me koda ye wo ba bi e da na ba bi ye adwuma e ben nti ade kye a wo anopa no asoro ko wo awi opon a na awiafo no so aba ti sa na me ye nti be du mre bi me ne abaya ba ko benya kasa e wo Piota factory mo ho nti minim na
baby amekɔ bia so no mani same nti me bo manager na ma na manager ni ho ti me pia me kɔ abonti na me shia director na dwumawura na nka sɛ okwa no ode na me su na bo so me no mama mo sɛ no mama me kɔ ende na 1001 actually ne de omutu mu kɔ 1003 okay nti me bo na no bi sɛ na ba ya de nti a wo su na me su nipa su me su opeso wo na me nko me se me ne nko wa hodu mi atwe me se chinchina me ne nko ama na abɔ masum kura ma me space yi nti me bo na ma no no se me mela no office no mko frɛ ma ya wan fa nyina no wan fa nyina no me di gina no nanom ne bɛde tetemo na dia ni udi gina no fa kwasi ana me di tetema botro anu di gina no me busuafo nanom ne bɛde tete ho nti udi agina no nti me free ho call no na manager ni sese asentina me ba adwuma nti me ba adwuma kama nti ade a kye na asame na nipa no so ye dɔɔso ye run shift anopa ne awia ti ye dɔɔso pa nti enam se me ko ho na director ni hu me na me so me spend anytime bia obehu me no enam space ni to tai hwe me oba na me ti machine hu kola obehwe me saa me nti ase na me de da no me gina ho ba na me gina washroom kwan ya no no wase me wo phone director na akasa na me sia na me wo phone no so se me wo phone de ya na me mfa me number ma no na me siyo mati no so we do ofitechi ma na efufuo ni abunabunu na wani gye ho na me sia da koro obefre me na ya ma break makwa ko dibi obukwa ko tobia mama madi enti eno no Nkomo de o ha no wo test me ho tesai me ho ye no wo de betu esi na ni gye me ho no peso o na mentana na me ka kire so da bi oye panyini kire me so adwuma ye na me baaye mentimi na wonya den entana mane na so wabo mama ne ne de ye dan ya me susu ho a kire wo bi nti se me pew se me mpew eye force se me ne entana na nti sa na me susu ho kire obi a ende anu guase ye be ye den ebeba wo bebe so ani se wo mpew wanya ase opene nko ade wo ni obi ba akodi Nkomo nti e so ote ase ye tie we enti oka asasem no na oka chense se mesumi di ho Nkomo kire obi a obekume enti e ma mesumi gitrum che toda ofre me na machia no office no ane me ada no office wo e toda so on completed bi a na wo owo estate na wo sidi ma han ba no wonsi nwie no wakoda ho timi na me koda ho na ho no mpa ho empani ho so ma me kotu ho no ane me ada awurade eni papi di boni o akola chese no de wakoku nturu ho no ane me ada ewo asa no ma so da no anado na onsasisi fo me de me nsasisi me kotodwe se na mabu memu no na ro no ho no ogina machi na boto no ne woda yo obenya medals atemuyada no ai petro di medals akese ne begunu ko na odena kasa nti na akoso ato ache nti me bo asika kakra no ya madwen se mebo na no no ma usika wono de da no ma usika dio sika ode ma me na me kwaka kire manager ne se mi pesika awie na me bobo kioso ba bia me di meti beto nti no inya 6000 na aka 2000 me bo manager na ma na akire no ono be ka kire me se ono na ma manager ne ma me sa 2000 se me mfa mo kioso ni ti e toda kura otai ne me beda wo kioso no san ka kire se na manager ben wo ya crown manager director ben crown director say ka say ono me beda kioso no kura premium no na me hwe ato na eto aso nti de beba ne se me dwane because se me ka kire wo bi ana se me susu ho kire ti me so me fa mental me yensa pe bi free kioso no na me dwane ko e ti me dwane ko me na fufuo bi nchen wo wasa akropom so mo ye galamse wo ho nti me ko ho na wo se me niam no so a de me bre so me nya na wo se me mela me yede me fa wade nti na ba bia kioso ne si no na nipa koro ne se o mo be si dan wo ho ti ne yempagya me so me de nkrofo bebere kwa adwuma mu ho nti na ba akwa me so me pe na asem me ko na me de me safo ama se ya onkoda ho ko woda factory ho kora na ya na wunya asomhwe nti okoda ho ma me nti akire no obeka chem so mo so wo mu mpagya to obepagya kioso ne de akọ
factual na me si yo mate me de se me ba kora me ye adwuma biem me niama na me ba befa na se wo peki oso na maton ama ana kakala wo su benya ama me a metimi asesa me niama de aba techiman no na mso masesa na me komekuru na osi yo wate nti me koye no na me ya madwen se me kwa kosua adwuma te ona me frɛ manager ne ka kyele ne se kioso na o ma me boy na me de me sika he 6000 bo no kyɛ me 2000 te na me sa ho ntin ko won fa ne 6000 na me boy no na won fa ma workers ne bi nnam na o ma me 6000 na me mess o ka kyele manager ne ka kyele me se wakra ne ama ama o mo de ba o mo de be ye adwuma o Pure Factory ntin woni sika sisi a na me so obi ba se o to a metimi ato ama na o se ane se obi ba ho de a metimi ato ama no ana me si yo mate te didi ma na wo hwa menim de ebo director na ama ne se me pese me mara me fa me ne ma no no ka kyele me se o frɛ me no ka kyele me so se me ba de ane no beto kioso no ama me 10000 papa na kasa beto no ama me 10000 and am gacho so me bobo no 6000 to 10000 de doso ntu de for me 6000 mame now the manager no 2000 ama no na nti san na e be ka no waye den wafa enti me bedru me free me kuro mu ho bedru nkran ho no ana o frɛ me na me sema ba na o ka chem se me nkohia no e wo hanom sei na me magi scam ti mi koye ekohia no kodai me koshia no we no so kota aduane ayeden ama madi to de me ko restaurant bi a a restaurant ni hotel bi a friend 123 guest house no so wo nkan ho abi estate bi wo ho a frɛ ho 123 hotel se guest house to to aduane ni wie no wo hwa o tai de ma control o munimo no e wo ho ti o wie na me de ka se ba bi ayeden ma ni kum bi ko no pie ko ja matena wa wo ma nti dan na me koda na me de menim se bia na watu ya kadada ana bibisa menim me dwane kura jane dan nti o me koye no Thursday na me koda dan mu go nti me koda no ono no koye my friend is aso no wonfa nti e kakra no obae no odi aduane bae o ka kyele me se ansi ne ye bedidi no ye motokuro no nto ho dada ansana ye didi na me bisa na se di ntokuro no o se giso wona me da ansana no na owie kola na obesan so ahan dan mame ama miska mpa mama san hwia adwuma apadwetre bi di amame meso enam hu dada na no wadi kan abome no eno na chi no kola no me ka kyele ne se di odo wodi yemi na mesusu hu kyere obi o ka kyem se mesusu hu kyere obi kola na meni evidence bia e kyere se wo ye me saa asema o ka kyere wo asema o ka kyere me no nti me so record wo mo no me so me dey adwen to metin sa da na so me dey me phone no be record no se be ye duru ba bia me so me nya evidence am so me dey be ye dey e be twitwa me ho enti wona me da hwie a okọ washroom na so wo ba na me dey phone na kyire ne so ba won dey wonim na etwa no ebi wo ho otua me no fo ano no wo no wada na me twa no ebi so wo ho a wona ne da hwie ono wo da hwie a gise wo de desta ayi tawo bo nsuo pepa ne be ma ho ntie kita me na mi twa no ti mi twitwa makoma ko be ye 9 e do so paaye ti we tana hotel ho de me tana ho be ye 1 week ti 1 week na chi na mpese me nko ti me sesa me ne ma ye se mi pie nso abura na gba wo share me ne de 10 pesos kwara no onfa ma na wo ma no de da enti me ba na nam ka che hotel fa se me pesa me nko no mo so mo do mo ntimi ma me kwan ma me nko ji so mbo na manians ana wo frɛ wo mo na me nim de o de wie wo mo na otua wo mo ka na mo ka se metimi akọ ti mo ka se metimi akọ no me pie duru abontana me number ne de wa blocking a me fra emma na chese na wo twa no kwatra no kwada free 1 cedi 10 pesos everyday 10 pesos ta to kuro dem ebinim ena me de me besini ko me kuro evidence na wo ho no ma police for be kire me sadan a wo se me blackmail no enam videos na me twitwa no wo de bobo keka sam ne bra e ti approach for na delete approach for na age me phone no kura so o mu mfa mame gise o mu ye de o mu ye wie ansa ebe ndu be ebe fraba enti na se ada se nyani ni nyina no akodi o mo de wo ho no ye bi wo yeso ye ho enti eyesa no na me ye den be koye enti me koye no bo so me so e ma mu mensa e na me friend papa me friend ka chen se eja ende no wa block me ti gise me twere e wo WhatsApp me twere de Sunday no se de wudua aye no fifi nti betse na kodi o ka kire me se wono no de woni 10 pesos kura de mame na me ye hiani mobro wa ono no fa me so one me deda
na wono ne ane wisu me awie ato me atwene sa no ka kire wo ane wa wisu me na wadampo me nti bia me mepe bia me mfa na minim na video no so me post di ma obi a na me di kire obi a be ma police fu abeche me na omo de me ato me nkwa na nyina na me wa wisu me ato me atwene na won fa me nya hwe na me metwa kora anya twa asebi ye di tuaka asema o yere me de me call on there na according to workers no mo say na yiri pan ni do ni na jai na ne danye odi kan si no maye gia ma na yiri pan ni to wa brochire nti me yankasa de wa mama na ese wo yere ti police station wo no be kire so wo yere wo ma nti a police fo no say na yere no kura te sei no akofa ba e di nzembe bebre na yere ne nkan ni ti me kura me ya madwen se so mu gia me ya ne me so me ko na yiri fi akobo na ma na ese dwuma ni kunu e da police fo ne san ka kire me se me ko okura na se papa ni prame a mo mu ni shefa ho den na asem ni ko piepo e ko duru police station nti me ko duru ye na me hu se mafa afuro na me bo na ma ne ye no didi mi sa atem no me so me de yi awo eni ani bre ena me so me de ka kire na sese wa anya de me so me de video no beto abonten ana me sende am adwumafo ne bi se na e be ya nko no so kola no be hu me mobo kakra obeboa me mpo o ka kire me se me pa me mfa nto no be ma police fu abeche me ti me so me send video no e ma manager na no wo adwuma mu ho no e frɛ manager no bo na mane se unipa sei ni sei no de aye me video sunie sa ana manager no so ka kire me se de papa na ye na nipa bo ne sem ye nyina ye fa nkora ma ya aye ni ye na se won de be fa akora ba ya na abetoto na se na ne na akɔhye ba bi ya da wi ya 10 pesos kura wa mani bi se didi na tam ka ho a papa na bo no manager na ma ne ye se wo be ma police fu abeche me ti manager ka kire me se ya me hwɛ me ho ye so obi frɛ me kora na se me nimu na e ma me mfa na me da na se mate ti enu na chi no wasan so wo abaya bi osan ne te wo adwuma mu ho ono so ne mpana no nti wale na atana ache amani dibre abaya ne de frifie ba oba wote yakonwam wonya adwuma bia bosome ye betua ne ka aha nda ama no de ne ko university to one de ne hoto no me so me pa abaya ne number frɛ ne ka kire no so wo na wo ben no nti 24 na ka kire nse de wo ye na nya because wo yo ba te same o ka kire me se me sim wo papa ni video na se me de to abonten a oba me papa na hwehwe me kwan bia so ache me atom nti na de omo ye ne tie no no me na me so me send video no bi ede ma oba no na me sendi bi sande ma manager no me ti wasa kropon ha me nka bi nshem na anu kwase da which is on the first me hwe ya si ya idifo mienu ena gina me so mba ya kura me nhahwe ntoma se na bo me so adan ya o mufiri nkuma se na ba ya na papa no na soma o mo se o mo chime fa me nkotum na adan me blackmail no so o ma me sika na me se nkwase abu ya because wo share me bo so be ye say ya mama we na me the double heart by heart ma se afa from abo wa mane eno na chi no still de wugina na wugina se ye mecheme ane mo ncheme mfa me nko mu de me koduru ne ye ka wi a me so me bo sha wa share me ana nyinsa ya ono so share me no ono so betua so ka nti me dia me ne o mantwe na me ne o mote kwa me ye ba mo de hanko gu me nsa fiti wasa kropon tun kanan de me ko two cells de me ko two cells wasa mo bo na abrapa de me ko two cells ma de achie no atale dia bom pe wiase da dia bo na we oto no ayo ye de joni ayi aboso ne de atiti no enti no afrefre fa kwasi abura kraka ya chi ma po chirewa no de bo di tadua no bo dua kum senye nyame ne be so akoda yakomemu because eja ni o people de da pasa asa ke kasemu eja in the name say wo sika yo kase enti on ba chi me de me koduru ho ma me koda cells ma taale ye hye me ye baako me mpaboa ene ka ho bibia baako ti me draws na me de bedwale according to omo am koto om kwa jise wutua sika wo ma wo mo me so me ba mo fa 10 pesos kora ma me de betua sika kora mo ye be mo ba bia da wo se ho ti ade ye chen ye papa na animu nie si edi ni na wo be che me na lady baako ka ho me hu papa na me si eja e wo mi se me post two picture na de to aba iya wa wo so de share me no me send ma nkrofo no wa adwuma mu ho ena me iya ni nti ena me so me de ye de me ye no na nya me boa payo se metam obi adagya se me so me de komo obi so obi nhwe because iya wa he de eya so de wa mo abeche me a wo de me serew
twaso na yenko kanu fie boko na mfa asumdwe mla oso na de mede akoto abonze kwan bi obefa so obem madam bia no obem madam so omo ma obe ko season omo ma me be omo che me Saturday Sunday anwumra ti Tuesday anopa no Monday anwumre me ka se menyam na omo nyinni se menyam ti omo akasa so me nsa de me call police station wa hospital but CID ni pe na minim ni di osisi afre no Kennedy bibi he police station o me do ko Accra no bro no beso Accra Central yo wo de kasa enti ade achen ya edo na mebu nkotodwe pa na che wo sida nti omu koye test ne ba ande omu se menyem ne de na ase atete ni ajojo no nti omu ankasa bisa am se medidien na msuo mediem no omu koto bae eni esi kura suso me kasa wode me ana omadum no me kasa me bofu no me ana omu di mirika no matam politin nti ade achen Tuesday na papa ne bae na si adi ne papa ne kwa abonten keke kan se bi kire na still na hankop ni sa da no kura omu testing hu se menyem omu san de hankop ni gu mensa mami san ko da mu pie hiafo nti menim se menyam kura no mpo mahu se papa no kura se di me wuse no kura nka mo betwitwa kura hageme nso still mo san di gu me san mami san ko da mu pie ade ya cheye ena odene ko gina abonten ke kan sem bi kire na papa na kasa ba mo Emmanuela se me ma ube nya obi ama na ma ube na me se me de me ko fa obi wahin wo ba me ngwa na be che me nti me ni obi obe ma me be nti me ni obi ena police for na nkasa we ni adamfo bi a anyway wa ha na me suo gise bi a me madamfo bi a me ko school breku minim no senior high wono ne so won kan ha gise me frɛ ena me frɛ no ne namfofo ebe ma me be me fun no so de o mo gye me ka kyerɛ o mo se o ma hu se me nyame ne de ne o mo papa no so hwɛ me kopem se mewo o mo ka kyerɛ me se papa ni 1 cedi kura na wode be ma papa no say wono ni 1 cedi kura wode be ma me na me ankasa me hwɛ me ho na me nya die na ye ne ba obetua meka obetua akakuleti kabia amabo asama papa ne ka no papa ne ka kyerɛ na ka kyerɛ so me free hafi a me de omo ba kɔ sompa omo ka kyerɛ me say ma me no kura wo sompa no wo kura omo pɛ na kye no ti me pa me omo pɛ me ma ane ti me pa police ni kro no ane ontumi nkasa me pa me mfa nkɔ me nkra me de be ma ne nkra ho no obedwale for 80 years me pa adwuma no ko beja me pa me mfa nkɔ ne ye bɛkye no yo ena omo ka say ye den e kyerɛ me nti omo bobo me hu bebre omo dem ba kokɔ to omo hu se menyem ne de court ne nsensam ne de kora do man ka biem ti Tuesday ne me na fofo ne ma me bel ena me se na mama me bel me nyenkran ha me mfi ha me nkɔda he e de na me ni omo ka kyerɛ me se ne de omo nim e de se papa ne se wo na koye de ani me akasa me hwɛ me ho enwo enye die ne ba obetua ho ka amne ka bia mabobia obetua sa na besi eti so wobeti ase a hwe ho wo yen ye be di ani na ma yen ame amefa ho ka se wo ka no unim se ye no kole se papa no na ne wonyam dia tachi man na memete enti no me gina wachi se papa na ne wonyam dia ko de kipu nyinsan nyaminti na yawo na wo ye koye di ye na se dwam na ye ne ba enu obehunu se emra ewo manu wo de transe me ze champo brem ye tene de me ze champo so bodwem hello hello papa ma he hello jabo atin ma ha o yeah net say when I got say ya frame wa yini ni me ka say free Sompa TV so ko ka say kuma say Sompa TV Sompa cho Mr. Boatini Sompa TV pacho ai me pacho de kan Mr. Boatini ane yo papa we de wi unu aba me frɛ wa enya bone abayu bi a friend Emmanuela Benewa ena wo what day pacho uni mabayu a friend Benewa Emmanuela am I live on TV or something Jabo atin it is ourselves me so me tell ya wo Canadian na wo busa me
What is that? Me say, wuni mabai wa ye friend Biniwa Emanuela. I mean him no. What the assembly to so na minyin me. And I be Why they? O ka assembly at yan. Me pacho me bre to book kafa. Boko akra mintina o kan papa. Yo me pacho any nyabotre me. Me mami nyina yi me mo noise do mami sorry. Mate jina yi papa boatin. Jina yi. I was so party. I will come out right. Me pacho Mr. Boatin e o sere o. Hi better kaza. Eja Boatin me pacho me baba yi we bia. Ofri techima ye friend Biniwa Emanuela. Abai wa fefe tenten kama. Na wode na sem bia betu nanim o so wa me ya chi na tum. Na emse kwan ya fa so ma ye chi no no anya ne de. De to so mienu. Emse munya kita hodie kakra wo ye adult. Nso ye pani. Enti emse we no mu mienu na motena mote ase se mo be hyehye ho. But yin se pie mo so se wo nhwe no. Akate no. San frɛ no. Komo na e ba no ngende. Frɛ no. Mpo de tete ho bla. Na mo ko so an frɛ no. Hello. Nana Boatin. Number they drop here, me trust me from back. Kafra Nana. Yeah, me nua bema. Akura ni Yes, madam. Akura ni se wa fa flow se won hwe no. Na ono anwo na onko edi na me se wa dawroma. No crazy. Madam. I have a case with our Accra Central Police Station. And my normal details of what is happening. Me power dawroma me tie o. Why me pancho? Yo. Me didn't call me didn't be court. Sir. What you tell me photo? What can tell me say what film when the former worker? What can tell me say what film? Go by me up. What will you tell me photo? And I go to internet so we got it also. Oh. Machino, yachino obey this ano. Me pancho. Me na anyi wa ifa na period. We be on the boyfriend. Over there. Me pancho o. Obi se wa feel na Eja Boatin oba wo a. Oba no na uda naked. No, madam, I don't know me. What time deja? I don't know what deja jaba public. Eno de mo anya de na de menti ase ne se. Wo se oba srawo. Wo ba no na uda naked no twitwa ya na wo ne die na sa de ni pie mu. Anyima sa no ba. Ba no ka de no problem. Me na nyimo problem. Me boy, or you know, who is the father of the child? So I don't have problem. And he says, but I don't know if you are too about Tema, but you may find a month for any problem. You and no my Eja Boatin, Matthias, na Opia only ni she, no, and you don't know to me the child. It doesn't mean you have another. No, girlfriend. I don't know how to call it, but another, I didn't just. Because I'm and he says, no, who watching him who to say Yinsan and Yawameboa. But you mean, who's saying Yinsan now and Yaman and Yawodia on? Oh, come on. Me met Mario Oba. Yes, Miss Matthew Martin. Sir, on your son over me. And you catch them is on you. Let me send in video be over to grad at show. Because it is on you who I made the yeah. The mission is a mission of Quanazo. Minute so on your machine. Minute the machine, coverage was me any day. What's your car? Who? Me patron is a what a woman say. Madame, your phones will oh, Debbie, so what you what you car? Everyone will tell me, Madame, my former unit. If you are cry, I got it 1 week. Oh, baby, I know on me, but the what's a crop? I got to tell us no action. I don't know by an all can say please for your vacation. What can you now? What can you now say? Who catch and say, Uberman is Sikaya, you might not hotel 1 week, and then it die. I will now sending a message say, Sabia Japan, what's who in the dairy and I there be on Wabeka, Yanka say, no credit. Then I did about what's it? Oban can show be funny near ma, and now we invite in so and we'll buy it.
No, bank before the man, we didn't use our bank. Oh, bank oh, this is our name. Can I be far? Use our bank. Fine. Was it one who the You must care bank in the day. Oh, madam, if I tell you, Mr. Boateng. Yes. Nana Boateng. Yes, Nana. yeah. Young Van is saying, wa bank crying. Ose mu ko hotel, odi na woni di na watch. Na so be ma. Na hotel na ochio, busumio afio, ene then. What's who promising Oye adults. Yes. And whatever we did was agreed between the two of us. Yes, yeah. But who can tell me? Who be mani sikadi akoye juma? Wa man who? Man can't understand that. Oh, any small evidence. We need to chat here. If you last year, or council of August, Mamanama, September, Manama, October, Manama, November, December, January around 18th. And I catch him saying, Kumasi baby obodidi na ni manu 1,000 no ba ka do be home let me tell you 1,000 cities e no ba oba na mini da it is dey na koso what is the problem onwo e be diende was say who catch any say na japade ekura no nya japade e se e bo ho ka eti wa you what also say na japade e bo na ha mu no enye japade madam wait don't go down low please you are going to you I don't like it wonu na sama wa ka no Mr. Boateng na sama wa ka na sama what me say the manager to public is out of that we were anger and stuff it didn't know okay no not the better it is say china mo chi no asam no ye twa so na say ayedai madam ye chaso oh Allah kubado mi pusao some twa so na asam no still ayepende a mo be kwa ho court mi chaso kozi and this is mo je chaso so why be ko la ta ko ha de no it is say wo point ni say won wo ne anya DNA nya sa yes okay so nyem no na de ka tell me ni chatting na wa o je pa make ma fo adini na ni ma deja o dia ma ni ma juma ifo cheze ma ni go asina me de no brama brekasi jira mi se me kwa ma oh kafra say me di me deja mi ko ti chia ku pa ni work as more than 200 people obi a she madam sageno what can you want where on your mother done wedding what ba no one me di no what can sini nyina she wadeja hold on obana mi na obana mi da no kramo na Mr. Boateng what can sini nyina wa ma she wadeja no mo jobe wa ma what can sini nyina she wadeja na na bisano so minim so bisano so bisano minim so dia bisano what ha bisano mi fa mi ne wo me chia kola na dina to tu so sim ni na nyimo any problem or who say wom me chia kola dina ko mi fa ntani da eti say no Mr. Boateng akola ne wo ani ni phone ni kita na ni phone ni kita no o si police for na je o man fa ma no because some of my evidence was missing that Nkomo mi di here no I was we enya dia tete ana 6 please for omo ya ban ni for mu ni here so bi na hwe no ma che no sa na me ni obi anyem ni akoche oni ba no won say ni obi ni obi anyem ni akoche no dabi o ka je bi so nem ni ma na prepare for mu koche no eti Mr. Boateng wo si wo e be di e na nya sa yes na di aduane na obedi a ode benye obawu say wo hwe no I don't know bitalo say wo hwe no kopem time obawu boy ni this guy what my deja na about ni pa bisika ma ko do ni ada ono ne stand ya dis gunati na ese how of guniza onachi so wo ni ejuma wo ne ye die ne na kra ne so ye oba we den of course make you know I'll be very happy but the mother will still deal with it e kan na wa bo a ode be hwe ne ho ni now we position on your man that's the device we are there okay position on your man ko ba man na do why prostitution na de no when you be man at ni ko na minim ko na be man at no ba na me no adawaji eh Mr. Boateng to bo asio na awere ho kakro madam minim pa boni ni yo
Sabi Mr. Boate. Obi a wo ye adwuma kese sei. Enipa wo pra wo betimi aboa no. Na say the okeka say wo ne kodeta. On completed bid wo ni ade. Madam President. Mitie. Me woni po hunu pa. Omo nyama bu so me asantini. Ubu on mo ekoboni. Ayigbeni ingredient me no mo ba biara. Pikni buomo. Please. Enyo obi asabe me no ada. What did you know? Debbie on Fabi Bianchi. You might have got a what he said. Nima 47,000. And yes, sir. Now, then come in down 4 days of 4 days. 4 days. 4 minutes 4 days of let me send you a message, sir. Oh, they said, by the grace of science, in chance, bro. Sir, it's we have been in there on one. Na Mr. Boate na sa no wo na ye DNA na e ka wa bo ni nyina so e oba wo betu ama nana I can't say that na duane e de woni di on call hospital obi nyima on call hospital Mr. Boate na do ye Nanka, there be only panning you now. What's wrong? I bet you know. What did you know? One call. But you have to see, I'm doing about. I'm going out. Eddie Assem. So you're talking about me or ba. I'm not going out. And I may say, walk quiet, Juma Shanahu. I'd be at hospital. Wo near kwa DNA na ya oba wo betu asa kana mana na I don't understand. Ada wo de ade akata wano ana Mr. Boate wo de ade akata wano pese obi abete sa wona akasa wo de bibia cover wano ana you want to know this oh, me voice am dey kasa sana me voice dey. Sana voice dey. O si sana voice dey ene o be ma wo botena. O be ma wo botena sensi voice. Mr. Boate, men siri o na asem na awere ho. Wo dey fa ne se wo fa ase. Me se me we nye laughing matter. No punch the big noise me say but me we be fa ne se wo fa ase. No be any say Mr. Boate emu oya o madam me to do many things you e fa boy chese almost no come me tomorrow no give me abi no also many pako that come to 1 week ago no aso no nyem no baba no to be brother no Mr. Boate mpacha wo de mama fa unsi amesa frɛ private one. What the manager? Yes, what the manager? Up to your friend say public and me. The power so be seen. One more, me think I'm Mr. Boate sabe wo hwe nyina ada so. This time I say you boy before control. What did you know? Na ne hwe nyina ada ho. What's no hwe nyina asense. No for the from abakwa. O si opponent ni wa ene to mo bo ne hini ti no okay we no to bi tare me bo ala e here da si bi ya ono ni ada se eja Boate ti wo de me di usi ana mesa ma frɛ wife me am frɛ wife pacho me di cyber crime law 2020 extend it was about you adia uye la na opa o chew na oye sa na wante ase won pa ma chew say ka chele me say me ye obema police fu ache me say di ti matam kura aguso say me twa nya twa ye di tua ho ka to woni wan sidi kura wode be ma me nti sa ansam na ye yawa e wo me mu ame so me de yes a because yawa ya woni me akoshe hotel 1 week badobe me tie o 1 week Mada me yire a me me ti dem krampo e chami adeja ana me ni chami yire adeja akoto public e fan chami mi do bibia se so jibre ma yikohwe video no e ba ye na asemwe a
ye papa na se ye nua bema eni ye di no efe bi no oye right efe bi nso no onye right because ubenya oba na onye oba na kasa na oba ne say onji ntumu na wo ka kire ne say obekwa akosusu ho e di a kire obi eni nti no opewo obeji atu eno die wanya die se o sha na se by force na o force lady ni se lady ne ebeji na atu ena wapo obi uwe hu ne se ye fa ne se oba ne hu ne se o bema we die se even se kodu baby na opene so kra na hu se bema we die mpese me ne ye menene tsna ba wo bema no wadwen no wo dwen se o eja uni ni ye bibi keke na uni ne jai anase uni ne da keke na wa ye de wadampe according to asema ye papa eni ye nuaba ne ka no etre se na papa no person ne ye de eda na oja ne keke because oba oni na ye bibi membie wano emfa na kosia kumeyen ye de enti na tem no matter what so oni nipa na tena da ana just a night and oni nipa ni ye bibi memfa sa ade no endi na tem da enka sa wo kwa wo say no enye me wo ye bema menye sa ade ne da sanso na wo ye oba nso a menye sa esanse so obey ebie na no eka bibi yenfa ne se oye na adwen se o blue ndua e wo so a ebenyam nti yesre ye nua mema no ene ye nua ma no yenfa asemu ntu ye hofo e na wo twa obi adeja you don't have any rights obey them ube posti sadia and the nipa no betimi sue ndie se na ye papa kan ye no o si ni yire ko ne tekwa no o yesa ko betimi ayede o betimi ati na tu because nipa no onye de onya awe e na utwa ye nti yesre ye nuanom omo me titu ne mema na ye omo ta ni sa edisa de ne e blackmailing man no mo sha no so ebusia story we bibi ebe fie kire e dia bebia me de be ba so because ye papa kasa no say issue we e wo a police for nsem eni ntin ye hwe a police for ni ye omo side ni wi ana ye so yetimi ayebe etimi aba be kebi hye ne so ha egusa ye emergency Ghana TV so dia me so ane ketri mami esi enesin ye be sanso edin hyemu e wa happy ebusia